Vinča, najdrevnija civilizacija Evrope. Da li je ključ razumevanja istorije Balkana, Evrope, početaka ove naše civilizacije, Balkansko Podunavlje? Lepenski vir, Vinča i mnogi drugi lokaliteti širom Balkana koji izgleda svedoče o tome da je prva civilizacija na tlu Evrope nastala baš tu, u slivu Dunava kroz današnju Srbiju. Već nekoliko godina mnogobrojni istraživači, a i nekolicina vrlo popularnih YouTube kanala, svedoče nam o ovome na razne načine. U svakom slučaju, centar, a možda i najvažniji lokalitet za otključavanje ovih saznanja, svakako je lokalitet Vinče, nadomak Beograda. Is the world's leading expert on ancient scripts and languages. According to him, these are the oldest writings in the world, invented by an ancient civilization that existed in the Balkans 8,000 years ago. I've studied Mesopotamian writing systems, Egyptian writing system, and ancient Chinese writing. And only after studying them very carefully, I made a decision that what you have in Southeastern Europe in the Neolithic, that was writing too. This implies that the first high culture in the world originated in the Balkans. And then the trouble began, yes. So Mesopotamia would no longer be called the cradle of civilization. The ancient culture in the Balkans is thousands of years older. The tablets of Tartaria were found in Romania, and they are dated 5,500 BC. They are dated now solidly in a period when the Sumerians did not even know that they would become Sumerians. Thousands of artifacts support his theory. But the Mesopotamian scholars reject his idea of an early civilization in Europe. I am a Mesopotamian scholar, and I still am, but it's only I put things in perspective. For his academic colleagues, the signs of the Danube script are just decoration. Even though 700 different characters are known, which approximately matches the number of hieroglyphs. They are partly against it because it is too sensational. It would simply shatter their world. We live in a world in which people think they know everything. New discoveries outside our conventional wisdom are often rejected before serious discussion. I hope I can inspire them. Kada se pre jednog veka moćni Dunav povukao u svoje korito, 1908. godine ostavio za sobom veliki dar čitavom čovečanstvu. Čeprkajući po obali, izvesni deda Panta zvani Čeprkalo iz naselja Vinča, pronašao je čudnu glinenu figuru. Radoznali starac nikada pre nije slično ništa video, pa je u potrazi za objašnjenjem svoje otkriće odneo u Narodni muzej u Beogradu. Nije ni slutio da u svojim rukama drži figurinu napravljenu pred kraj kamenog doba rukama pračoveka. Arheolozi su od tada sa velikim uzbuđenjem počeli sa razotkrivanjem mnoštva novih slojeva civilizacije koje je u sebi sačuvao jedan spolja sasvim običan brežuljak u Vinči. Utvrdili su da se na tom mestu nalazilo najveće naselje iz doba Neolita staro više od 7000 godina i pronašli u njemu ostatke mnogih kultura. Ovo nalazište dokazalo je da se 7000 godina pre nove ere na tom mestu nalazila utvrđena metropola. Smatra se da je ona bila centar tadašnje civilizacije koja se prostirala širom današnje Bosne, Srbije, Rumunije, Bugarske, Crne Gore, Makedonije i Grčke. U Vinči je pronađeno pravo bogatstvo najrazličitijih oružja i oruđa od kamena i kostiju, posuđe, ritualne vaze, nakit, mnoštvo figurina, ostaci praistorijskih kuća kao i veliki broj drugih predmeta izrađenih ovde ili donešenih iz udaljenih oblasti. Ono što je više od svega čini specijalnom jeste veliki broj identičnih predmeta koji ukazuju na to da su ljudi na ovim prostorima već u kasnom kamenom dobu imali neku vrstu standardizovane proizvodnje. Bili su mnogo civilizovaniji nego što su prvi mah mislilo. Istraživanja govore da su stanovnici Vinče živeli urbanim načinom života, veoma blizu jedni drugima. Ali mi ovde nećemo o tome pričati,
to je sada već poznato mnogima, a i drugi su nekako pozvaniji i stručniji da govore o detaljima vezanim za civilizaciju Vinče. Ono što mi želimo, pošto ovaj video ima i engleski prevod, je da sumiramo nekoliko bitnih činjenica i da našim i ljudima iz celog sveta damo jasan putokaz o lokaciji Vinče, kao i linkove u opisu ovog videa do videa i članaka gde mogu da se više informišu o detaljima. Pažnju da ukoliko odete do Vinče, nažalost tamo vas neće dočekati nikakva ekskluzivnost, čak bit ćete verovatno zbunjeni što tamo i nema ničega posebno vezanog za arheologiju, istoriju, muzeje, turističke ture i slično. To je naša realnost. U Srbiji kao da nikog nadležnog puno ne zanima što tu nadomak Beograda se nalazi jedno od najvažnijih arheoloških lokaliteta sveta. Ali nećemo kukati. Na isti način kao egipatske piramide, vinčanska kultura nastavlja da inspiriše umove u potrazi za odgovorima u poreklu i nastanku ljudske civilizacije. Pojedina njena naselja premašila su veličinom i brojem stanovnika ne samo sva istovremena neolitska naselja, već i prve gradove koji su znatno kasnije nastali u Mesopotamiji, Egeji i Egiptu. Najstarija pismenost, kalendar, metalurgija, otkriće točka, to je sve deo vinčanske kulture daleko pre Asirije, Mesopotamije i drugih. 15 km istočno od centra Beograda na desnoj obali Dunava nalazi se arheološki lokalitet Belo brdo u Vinči, na kome je otkriveno jedno od najvećih preistorijskih naselja u Evropi. Okvirno trajanje vinčanske civilizacije procenjuje se na oko 8000 do 4000 godina pre nove ere. Vinča nije bila kolonija Grčke i Rima, nego su grčka i rimska civilizacija nastale na razvalinama Vinče. Harald Harman, vodeći svetski ekspert za drevne jezike i kulture, jedan je od onih koji ne samo da je to javno izrekao, već je napisao u svojoj knjizi Zagonetka dunavske civilizacije, otkriće najstarije kulture u Evropi. Njegov rad, kao i istraživanja brojnih drugih stranih naučnika o ovoj temi, gotovo su potpuno nepoznati široj javnosti na našim prostorima. Iako je danas jasno da je vinčanska civilizacija bila prva civilizacija Evrope, a možda i sveta. Da su najstariji točak, kalendar, kuća sa centralnim grejanjem nađeni ovde na Balkanu. Da samo jedan lokalitet u Srbiji ima više figurice nego čitav svet u tom periodu. Da je u samo jednoj grobnici u Bugarskoj nađeno više zlata nego u celom svetu za tu istu epohu. Američki lingvista Sean Bean i svetski priznati paleolingvista Radivoje Pešić uspeli su na temelju fragmenata iz Vinče da rekonstruišu prvo poznato ljudsko pismo. Prvo topljenje rude i prvi rudnici nađeni su u Srbiji i Bugarskoj. Prvi astronomski observatorijum nađen je u Makedoniji. Vinča je bez sumnje bila tehnološki napredna i razvijena civilizacija koja je svoj uticaj širila širom sveta. Pismo i rudarstvo Vinčin su dar čovečanstvu. Ono što je još fascinantnije od tehnološke razvijenosti tog društva je njegov način života, shvatanje sveta i čovekove uloge u njemu. Gotovo je sigurno da skoro 2000 godina tu nije bilo rata. Pitate se da li je moguće? Jeste. Uglavnom, ovako opširna tema zahteva sate i sate video sadržaja, ali i ovo je dovoljno da zagolica maštu interesovanje bilo koga od vas da istraži temu vinčanske civilizacije malo pažljivije. Još jednom, pogledajte linkove u opisu videa.